Reka nongere kugushimira nanagusuhuza uri hose ubasha gukurikira ibiganiro by'Urugendo Online TV buri munsi. Ndakubwira ngo komeza kubana natwe muri uru rugendo kuko tuzaya tuguha amakuru meza cyane. Nitwa Sam Gakire ndi kumwe na Jere n'undi turi muri rwa rugendo, ariko nanone urugendo rw'umunsi twarukoze mu rwego rwo guherekeza muvandimwe akaba n'inshuti umunyamakuru maze iminsi yitabye Imana, nta wundi ni Celestin Ntawirusha amaboko. Inkuru y'incamugongo ye yamenyekanye igihe yitabaga Imana, yababaje abantu benshi cyane. Uyu munsi rero ni umunsi wo kumuherekeza, aho twabanje kwerekeza ku bitaro bya Kibagabaga mu masaha ya mu gitondo. Hari gukurwa umurambo we muri morgue, aho byagaragara ko hari abakozi ba BTN n'abandi banyamakuru bake n'inshuti z'umuryango, harimo umufasha we n'abandi bantu bagiye babana nawe batari benshi. Urugendo rero rwakomereje n'ubundi mu rugo iwe Igihara, ni mu majyepfo, niho yaratuye. Mu rugo iwe niho urugendo rwakomereje, ahantu hari abantu benshi cyane, kugira ngo wenda muraza kubibona muri iyi video. Hari umubare mwinshi cyane w'itangazamakuru, bigaragara ko ari umuntu warubanye na bagenzi be mu itangazamakuru. Hari kandi n'abaturage batuye hafi aho, abana ndetse n'abandi bantu bose bababajwe n'uyu mugenzi wacu tuvuyemo. Natwe rero turahari n'ubundi turacyari gukomeza n'ubundi kubakurikiranira n'ubundi by'umuhango wo guherekeza uyu muvandimwe. Tuvuye mu rugo ubu nabwo turaza gukurikizaho n'ubundi kujya ku rusengero, ndetse turaza no kwerekeza n'ubundi aho ari bushyingurwe mu irimbi rya Nyamirambo. Ngira ngo twese hamwe dukomeze kwihangana, haba umuryango mugari w'itangazamakuru, haba abanyarwanda muri rusange, ndetse n'abandi bantu bose bari inshuti n'abari bazi Celestin Ntawirusha amaboko. Imana imuhe iruhuko ridashira.
Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.